بله تماشاوان هیجا هر لسر کریارین پیده و گرتنا ویج سرکردین انا کسین ها از بری خوبد میوان خوشلال گدو سکرتری پارتیا چپا دموکرات کرد لسوریین حال گلمن دمات باش به ما مستا دست بکده الگوری نارینا تام دخوازم بزانه بنجبر چه پیده او چند روز گرتنا سرکردین انا کسی ده بردوام ده گرتنا وانده نارینا تا دجبر چه هم رايا قشير بپیده چما سرکردن انا کسی و گدویجه و دگر و دستگردک و دگر حبسه ده ابنه ایروی اما سلکبنه ام تبدو زانن گو پیده نکار نرینا دی نکار کسکی دی غیر خواه لسر ساحل روج آوای کردستان قبول بکه پیده حزبك وقو ام تبدو زانن عقلية ونا او عقلية استبدادية وفردية او سلطة امر الواقع ايرو لروج آواي كردستان اجباري كم سالة حيانها او نقارب هيك شيء ويكي انا كسي قبول بك يان شريك يان اوبوزيسيون يان خدي نرين يعني حتى هكا كسي قو فايدة او دسگير كرنه جي كم سالة حيانها دي بدها سر كرده ما وكو انا كسي اي يعني برايتي بارتي انا كسي دستگیر بونو هاتنه گرتن به سبب و به سدم وجه خلطين گرتن يعني بس جبرگو نرینا خطر حدکتن جبرگ نرینا و نوکو آب پیدی جبرگو هلوستی و نوکی پیدین بوه که پیدی زمان شورش مخابن خلق دستگیر دکه و دادگاه دکه و حفظ دکه و اسکنجه دکه تعذیب دکه اما وکو انا کسی اموی مسئله هر تمودم ببردوامی ام ادانه دکن و ام دعوا دکن لپیده گوان ممارساتا الدرجه برده زمان شورش ده کرد بوان ممارساتا نابن خدیمات ناگین حق خواه آن حقا ظرف تی خستن گو کرد روج آوای کردستانی دوی در حق ده کاربن یک بین کاربن هلوسا خوبکن یک کاربن نرینا خوبکن یک او دکوه برجواندیا ملت کرد و برجواندیا شورش کرد و برجواندیا شورش سوريا جيل همو سوريا باشه ما مستنها تقو نتشتكي نوية كو بيدي اندام انا كسي دقرا وان اشكنجه دكا وقالك تشتم دجي دكن باش ونهردم هون داخويانيان ون دردخينن ون تيدا كريارن بيدي ون شرمزار دكن لتبي فيا كيجي بيدي كريارن خوارانا وستينا باش دفي هون شبكن تاكو بيدي جدف كريارن خبر ده ام دنگه خوا دنگه ملت خوا دنگه انگلتی خوا دنگه خودی هلوست روش آوای کردستان دگینن همو ولات جهان دگینن همو خلق خودی بریار دگینن همو خلق گکارن فشار اضافه لسر پیاده بکن اما لدم در باسمو رایا گشتی توادی و دنیای توی په حسیا گما خو پیشاندانی روش آوای کردستان کرن لگلک باجار او لگلی گندا دلگوندا ام بنرینا میانی انا کسی جارک دکاره چالاکی میدانی بوده جارک دکاره وان ممارسات فضح بوده جارک دکاره دنگ و خلق گپیدد خوازو به دنگ بوده دنگ وان برز بوده و بگینه همو ولات دنیای گجبو پیاده مجبور به دوام ممارسات برد براستی ام ممارسات نل گورا وقتین نل گورا دمین نل گورا عصرن ام تبدو زانن ملت سوریا پیکاتین سوریا شورش بشورش رابون دجي ايران ممارسات رجيم بعث رجيم بشار الاسد لسر خلقي تطبيق ذكر بده صلاح حيانها مخابن انها بهدي هنو ذكر عين التجربه بو هيك اما امجي بهدر بيجن وغيري بهدر ممارسات والنجن سري وروجك بيج وخلق البروات تشتا بسكنن جماهير انا كسي وخلق سر بخوجي دجي و ممارساتانه ابن رينه بهدي لداوي ومجبور بقدج و ممارسات برده باشه ما مستشلال تجي بخوات ناف هبيمانيا اجتماعيه اوبوزيسيون سوريا ديه باشه هلوستا هبيمانيا لسر كريارن بيدي ولسر تشتي كون هال روجافاي كردستان تشد بچيه هون تشي بكن ناف اوبوزيسيون ده تاكو بيدي دف كريارن خبر ده اشكاليه واضحه و ام تبدو زانين بيوندي اوبوزيسيون لقل بيدي دمك دريج حيانها ازمايك حقيقي لنا بلي بيدي وقو ام تبدو زانين جد هات خستن بشكي حقيقي باوبوزيسيون سوريا بشكي حقيقي بشورشا بيكاتين سوريا قلاني سوريا
وقع امتبزا الاوبوزيسيون بهمو بشيخوا اوجي فشارة او ضغطة لسر بيدي بردوام كاربن هلوست اخوا تعديل بكن جي انا كسي وجهمو شورش جوراني سوريا وشورش سوريا بتايبتي اما وكو انا كسي وقو رايا قشي ترزانا ام بشكي رئيسي واساسي نج اوبوزيسيون سوريا وامشتريك هر بريارك لناف كواليسيون ولناف همو بشن اوبوزيسيون تستندن ام هوادارن هوالان بيدي كارب مراجعه فبك دواز لوا ممارسات بين واوجي كارب بتاخير بشكل اوبوزيسيون برغ ان هكا تشتن مهم وجرين مجتمع الدولي شدبن يجيبوا مسألة سوريا بقشتي اگر كرد كاربن خبي يكن وخبي يقدموا يكرن كن بنرينامه ويبن وقت بيجي خدي بحر وخدي بش لسوريا آينده لبلي جو كردنا يكبن ودنجي واهر ديجي هذا ممكن وندور جو كرد دفتا زيري دستي واهر ودركبن يعني وقب عربي دوجن الخاسر الاكبر جي معادله سوريه باش ما مستوى هاتا گوتا گود في پیدل خو وگره باش اگر پیدل خو نگریا و اگر پیدل بردوام بد دکریارین خدا وجبلی که هون داخلانیان بلاف کنج بری که هون خو نشاندانان ون لدار دخن دویده میده دما کو پیدش دف کریارین خو برندن هون چه بکن گاوا وی به چیج برا وستاندنا کریارین پیدل ما قاوا ما هر ام وكو انا كسي يعني ام خلق سيفيل يعني وام خباطه سيفيل لكن جبري بيجي صالي دي حياه ان هكا وام هر بردوام بند خباطه خد ديجي هر كسي كي جبو خواج كردال روج اواي كردستان بيدنگ بك او كس بيدي او كس رجيما سوريا او كس كي بهوريه ملت كرد روج اواي كردستان ولپیشا همو کا انا کسی او همو په کاتیه و بيدنگ نمینن و دنگ وا خلقا بگینن خلق اما چکه مې گو هي دنگ مې او نرینا ملت مې امکان خو پېشاندانا بکن امکان همو خباتا سلمی بکن دی جیوان کریاره پیدا او دی جیوان ممارسات پیدا بسر خلق دکو او بتایبتی دی قیادات همو انا کسی او پارتی نه انا کسی بله قالك سباس جبوما مستشار الجدو سكرتاري بارتيا تشابا ديمقراطا كرد لسوريا تلقى المابو قالك سباس